Siasa na mpatho gatigati ka MCAs bambunge Meru ni kujiri na Arua Kaire ntere cha Mariene abuthu Gochi West gicigo kia Central Imenti na MCAs bambunge Meru batongeretwe ni Speaker Ubundi baithukirite baria bagwita gukethia ngavana Meru Kawira Mwangaza bakiuga bau niguo nkake bagwonka ng'ombe ende bo barenda gukama area renyuwe ni Meru yonthe bakiaria MCAs baba baugite baria bakethete mama ibekete meya ni untu babati gwetera rwaria ruria rugwetithwa na mbere ni munini wa Rais Rigathi Gachagua rukareka riu bageko rumwe. Baingi ba MCs bambunge ya Meru batongeretwe ni Speaker Ubundi mutongiri wa baraba ingi Evans Mawira Kadi na mutongiri wa baraka Imonda Idiri bakedia kaniseni ya Gospel Brotherhood Mugamboni ni baugite MCA niwe mutongiri akioro thuri ari maturene na kwao ni wakaribaro kaira kainda bakenda motethio mwanya mwanya. Another lindora we close na the common people. Na mbure twitayare na we are fighting for you. Ikenda bombo karabwega, kenda bomba kuona kambasare, kenda njira jemchumba kuthongoma, no ndurukire ngukari na antu akuye 10. Ko bararoka na angetiga gwako. Igwako bagitira atia. Barokere, so you have to support us. Eute option. Amu gato gwata njara bwende kana bugite atia bwende. Omuntu okumirenda benari ngakura idanga no te kura. Ote kanya ukonde karingiro kura ka special kiruke karakangi katwanya toto tele boemwe kana ne atia woro tikire kura president boye kire MCA woro eke otikire yangabana no bo tikire yao endere no ntumo muringiro kura ara karambia kona kura mo ringira tena maana sana newe na maana udura none keu MCs baba bakionania kumeneria bamwe ba MCs barabara gwatanire na ngavana Kawira Mwangaza bakiuga no kabaretire gwonka na byubiao na nkuruki nande gukionania toka mbunge eje kugauka na maita jairi ada bamwe ba MCs betekirite gwonka na bange bagicitia batonka no kabaga kama Kairo kinda bagaikiria karibara baba thurereria bana nabo barogere na are kwa mama kwa ngavana bato mbitire na totwera tore amwe na ibo kwa na imamo tore tore tole na yonto kana netekeria bra ugera bambe tende tore na boto bete ando na itreta ene no to na ng'ombe nja kenda urugira twana twa bucha ina to dithia yako kama nandi okaya kuthura ngeta rungura ng'ombe ra mponke nyara atonya kiugia akwa eti ya kibabu ene okaya kuthura ngeta rungura ng'ombe ra nkame ukanyweria gabotenywa unya baba bungutere baitangia mbere kaba ututia kenda beto tuthukia kiriwe na ito baromba beta kwa ngavana baba tege ngavana bambari bwandui baba ucherero batia bangi na nyuma na ntu bathoku muno na nyawa chalete ba menyere no ntu bambere butomba kuito ntu mbere utathia mantu gwetate ibo bana noi urenda kugia wewe nkogare gyaku wekire kiugi yaku utikwenda mweshimiwa ojo eza na mutia thai auga barabara ene thoki oni ngavana ka mpa barabara ndigeria antu bae ibaba romia mbeche bakore batu yoyeta na maendeleo na mbeche banenge tukagita kiwondi ciao tucokere ba utikyo barete gavana twankondo mwira ruari na kuthukirira kwira weshimiwa bete baonke awananchi nabo nata bagaeta mweshimiwa eta onkari mwananchi moina ageta batu turua katwa kama no ntwa kama no uretere mwananchi ageta ate tureta tukame wakama ukaretera wananchi wabakundia barabara wabakundia ilasi wabakundia mbasari batu atugeta tukame MCA tukiwa nana nkero milioni 25 ondi nekie chete ko chete karetera wananchi bawengwe agetwa kana krombecha kidogo na kwa ngavana akawenye ko miu ijiani mundu no muroete MCA bawa wonka ibo kisingiti kembecha che ya wondi ne tuwete milioni 25 na wananchi ba wondi ubare ba chango cha milioni 25 ndene wondi chio bamenye ni MCO onkere mbecha ucho igetha tutendete antu betu tweta tukanengero hanyamu kugo thore mbecha we no thore mbecha lakini no tunoendete antu baku bibi tumitoro ama muzimamo tireta kunengero ambi bete ikunenkanira nkuruki MCs baba bakiuga barabara etire gwonka no kabate guteya munini wa mutongiro mugongo Rigathi Gachagua ni untu batari kia mushemano jwa ngwataniro gatigati ka MCs na ngavana Kawira the president achia jana
na yuke responsibility gwaria na atu na gwaria na ofisi ya governor mtoro ukiuka sheria ana goge mbere ya uamuzi bweja wa deputy president, you are undermining the deputy president of the Republic of Kenya. Tuatere vandekije tusonga tabambe wambere eno ndo ate kwenda rwaru kubira rwaru oma mumero atete kana mwana ona bokuwa ntorene are ndo corrupt anto batandatu anto 10 baro marotere rwake era deputy president yone barejire ito aringero bicha ito anywere sai ko rwaria roto kwariro maendeleo na imbi bakona na imbi kiro direre areko rotire nanto batandatu nanto 10 kanenkeri mbesa bayekera kiondone kioba batu botu kuwa number 8 United turanto 69 anto kulukia 63 watu tuterete tukaravina deputy president watu amura watu kama ndio jamaa watu kwenda maendeleo kenda tukatana tuinde tukatana na gavana na tuinde kenda meru yetu itanambi na mudiene MCs baba ne baugite gati kaona gavana ne bagwatanite mantu jonde tibara kikigina kya wondi fandi kira bakuga no mwanga kimenyekana nikingana kigeta matureni gavana Kawira Mwangaza ule bishop wazoga na kibao igitana kiraito murungi okiuga kiraito na nkaira 20 kabona nkeregana ukauga mbeje cha sibitali iraro kitawa inka no kita pozete ageto rozo wera nkugeto bamero milioni ya 10 na izere irani rikare nene ritete otwera cha sibitali ningana otwera cha ambassador ningana wambo moto na nkera rozo kakarante twetikanĩria tũrute ngũĩ aya nonto batwe ogagona ngavana ena kiraita nara ogwa gĩthĩ gavana no eta harita ngũĩ nara batwe gabo abothogia atiga tũthĩke arona nyambi nonto gũtarĩ na uniform mbeca ira tũkuĩra na tũnengereire ingia ũtiara bilioni ile arenda weta kũruta tarakani arenda weta kũruta na harita bado tũkanĩrwo ũni nkanĩrwo nĩ tirantu bagona milioni 25 mũthari tiri bana milioni 25 wambi ciatu cia sawasawa ito tukuga mbere ini dinels itu itikamirie kigina kire gikejambio wondine gavana araiga na kuiganwa na MC kana atikuiganwa kigina kiu gikejambio wondine chieni ino ndu wondi chonga 45 no mwanga chia minganani atu kuromba twewe kanya mwanga rwaria rugite atia ruthire na tukiuragia kinya tongeria betu tutegetherie rwaria rura kisoro gite atia ruthire ikenda muteo mba kubwenjera barabara ombo boretera basari kenda kinyawe menya mutaya omba kugitata kubonkia mwana atirira mugato munenkerai na ndikethe ugo mwigire gwakwa na ibichi mwana akwingi inyomba mwana aingiri ndagucokia njara inderi na kiuba kwaririria tikiao ikienu uni antu bakwa ngetobera atia no te muntu ngimugua number 1 tige mheshimiwa uwo weto muria kiuria atena gyo gucokeria no akwira mpume akamatoka no tugweci mareba gitete atia babwete na ndio tumtu tukwenda kwithira ugatire tukathithio na dina month kujirira turwari tukuthiraniria atuone kiria kikeja ki mwananchi mheshimiwa achoka kiria antu baba bakaraniria bagaitira antu ngugi no tukio kina umwi kuma mugambone wa ndini ya Bothogosi Centro gĩcigo mbunge kĩa Central Imenti nkĩripoti rantito cia werũ wikendi rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare.